Телефоны Samsung. نه پلوس سامسونگ نه ساعت نرخش نمی‌پویند در استگی برداری عزیز کسی سامسونگ نرخش نفهمیدن یا که همه میدوند که در آسیا نه اینجا نرخش نه ساعتش نه پلوس اما تلفنی последний модели пока Samsung ولی 10 میگم برومه 10 برومدگی نیست رد نیوان نه شد این ساعت شد نه این خیلی مدلی نوی گالاکسی نوت 8 последний مدلی نوت کسی 10 پا میگه برومه در یوتیوب دیدم نشون دادم میگن که توسعه یورونده نه سامسونگ گالاکسی A8 نرخ نباش ساعتش 12000 A8 плюсش 27000 иш S8 кнопка نداره کو هنوه شون قدیم نشون این خیلی با ساعت سپارتین ساعت 17000 خیلی که در کار نیست S پلوس گفتیم نه کامera شد خیلی کامera برای او جوی کار نیست میزکش ضبط میکنه بعد این نرخ‌های ارزانش برای رفیقان دوستان خرید کردنش همه ارزان‌تره Можно некоторое приложение на карту памяти. То есть не поддерживаться полноценно все. Это нормально, им в основном не надо только фото и видео. Если батарею найдешь. Не, батареи такие точно не бывают. Кострейки, еще тот, который 1500 я показывал, есть. Где? Ну, были у нас в Малейшии. Все это были, нам надо что сейчас делать. Сейчас нету. Ну, этот белый. А какие цвета еще есть? Золотистые есть черные. Ой, какой это золотистый? ای کمپانی Samsung короче هم از روش همین نه